uhawe ikaze mu makuru yacu avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwataye muri yombi umusore wabeshyaga abakobwa urukundo ubundi akabacucura utwabo. Ese uyu musore kubera iki yabeshye bano bakobwa bose urukundo ubundi akabarya utwo bari batunze twose? Ese yabigenzaga gute kugira ngo bano bakobwa bamwizere? Urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwerekanye umusore w'imyaka 33 wiyitaga Hirwa ukurikiranweho ibyaha binyuranye by'ubutekamutwe harimo no kubeshya abakobwa urukundo agamije kubacucura utwabo. RIB yamweretse itangazamakuru kuwa 23 Ukuboza 2024. Yafatiwe kandi mu mujyi wa Kigali kuwa 19 Ukuboza 2024. Uyu musore akurikiranweho ibyaha bitatu birimo kwiyitirira ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko ukurikiranweho atari ubwa mbere yaratawe muri yombi ku byaha nk'ibyo kuko yari atararangiza igifungo yari yarakatiwe cy'imyaka 3 kuko yari amaze gufungwa umwaka umwe muri 2 isubitse. Yavuze ko uwiyitaga Hirwa yabeshyaga abakobwa urukundo agamije kubarya amafaranga yabo. Murangira Thierry umuvugizi wa RIB mu Rwanda yagize ati hari uwo yabeshye barakundana akajya amutwara mu modoka yakodesheje ayitiye n'iwabo w'umukobwa baramumenye, umukobwa yaramwizeye, umuhungu agera ubwo amusezeranya kuzamujyana muri Canada ku ikubitiro umukobwa amuha ibihumbi 3 by'amadolari kandi yakomeje kugenda amwongera andi. Dr Murangira Thierry yavuze kandi ko uwo musore yabeshyaga abantu batandukanye agamije kubacuza kubarya utwabo, harimo abo yabwiraga ko ari umushoramari ngo bakorane ubucuruzi, n'abo yabeshyaga ko ari umunyamasengesho, abo yakoreraga inyandiko mpimbano n'ibindi. Dr Murangira Thierry yavuze ko uyu musore yacuraga impapuro mpimbano zo kwakiraho inguzanyo muri banki cyangwa abo yazicuriye bakazikoresha bagurisha ibibanza n'indi mitungo y'abantu igiye itandukanye. Hari n'abo yabeshyaga ko ari umukomisiyoneri w'ibibanza, imodoka, inzu zikodeshwa n'ibindi byinshi agamije kubatwara amafaranga. Ibyo kandi byiyongeraho kwitira inzego zitandukanye abwira abantu ko azikoramo, abantu bakamuha amafaranga bazi ko abafasha kubona serivisi bakeneye. Hatanzwe izindi ngero kandi nk'uwo yanyanganyije ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda amwizeza kumugurisha telefone yo mu bwoko bwa iPhone, n'uwo yariye miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda amubwira ko azamusengera ubundi agakira uburwayi yari amaranye igihe. Hari kandi umucuruzi yabeshye ko acuruza amabuye y'agaciro amuryarenga miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda, abo yijeje ko aziranye n'abacuruzi batanga imari kuri make bakamuha amafaranga akayarya, abo yijeje cyangwa yacuriye ibyangombwa bitandukanye n'ibindi. Icyaha uwo musore yafatiwemo ni icy'umugore wari ufite umugabo watawe muri yombi yatse miliyoni 1 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda amubwira ko amufasha dosiye y'umugabo we nishyikirizwe ubushinjacyaha ngo aburanishwe. Dr Murangira Thierry yasabye abantu kugira amakenga kuko amayeri abatekamutwe bakoresha uwayatekerezaho kabiri yayavumbura. Umuvugizi wa RIB kandi yasabye abantu bose bumva uwo wiyita Hirwa yarabahemukiye gutanga ibirego kuko bifasha mu gufata abandi babikora cyangwa bukabaca intege. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya gihanishwa igifungo cy'imyaka 2 ariko itarenze 3 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano gihanishwa
igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 n'eshanu cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Icyaha cyo kwiyitirira urwego rw'umwuga cyo gihanishwa gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 6. Uyu wiyitaga Hirwa kandi yafashwe yarakurikiranyweho ibindi byaha 4 mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, harimo icy'inyandiko mpimbano yacuze zemerera umuntu kwaka muri banki inguzanyo ya miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka mushimire wowe twabanye muri aya makuru yacu abarimo aragenda avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Andi makuru yacu nakagaruka, kandi mukomeze mwitegure iminsi mikuru y'umwandi, muzagire umwaka mwiza, muzagire umwaka w'amata n'ubuki. Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe.